kusihlakwa ngangembona efa esiphambanweni ngiyalahla yonke imfuyo akho ukusihlakwa mina ngingephikelele lutho ngingephikelele oluphambene ngikudela ngenxa yakhe obhekana inhloko yakhe leso sandla nezinyawo yekuthando olukhulu olungaka ngingayisa ndoni kuye efanele ukumbona anginako okwanele ngiyanika uqobo lwami anginako okwanele ngiyanika uqobo lwami Amen. Sanibonani egameni lenkosi. Egameni laJesu sanibonani. Bantu benkosi Jesu umsindisi ngiyanibingelela. Hallelujah. Siyabonga praise team. Siyabonga ke bazalwane. Sibuyela esigabeni thide emfundisweni lapha sibuka ukuthi why Paula abhale lencwadi. Livesi lethu ke bantu abakethu linye ngobaseKorinte bekuqala sahluko sika 10 livesi ka 31. Si ingxenye yesibili kuleli vesi nawufunda King James version. Asathi nothando sasathi siSwati hlale 3 weeks eNdiya usakhona ukukhuluma Swati. Siyabonga kuhamba kahle nebuya kahle manje sengabona ubuya uphethene. Ngiyabona umlangeni usathulula ngoba uyapakishwa. Siyabonga safe journey to and fro. Amen. Nine kanishayela intandla nini. Shaya inodwana ke nini la. Nine ke nithuleleni. Masikujabulele kwethu. Praise the Lord. Sifundeleni ke bantu abakethu 1 Corinthians 10:31. Imphendvulo yami ithi
noma niyadla noma niyanatha noma nendanike lokunye konke akwentelwe nodumo lwaNkulunkulu. Nikhona bazalwane? Noma niyadla noma niyanatha konke akwentelwe ludumo lwaNkulunkulu. Amen. Noma wendani. Lokutawukwenta ulungele kungena embusweni. Haleluya. Basanda kubika nawe phiwa nizokhona. Nawe nguthi ufungathi ubuya khona le ngeshaya kwetilwandle. Siyabonga nasithi nawe uhamba ubuye. Praise the Lord. Mayini basemoyeni nine. Ase ngidonifundzela nalivesi. Awufunze Luka 16. Verse 12. Nani ningakethembeki entweni yalomunye umuntu. Ngubani lo uyawunika lokhu kwenu? Na ungambongeli lo munye umuntu. Ngubani lo uyakubongela wena? Utakubongela utholeni ngoba lo ungabongela abanye akatholi lutho. Nasi sinje bekahlethi 3 weeks adla bopelepele eNdiya. Wena ubheke phasi uphike kuthi. Uyaphike wena ukujika khona beSikomo. Kana ujabula. Kuthathi gwebu kakakho sivuthu seMelika. Ngiyawuze ngihambe soloko ngitshela. Yes. Na ufuna kubusiseka. Jabulele lo munye umuntu. Abehambile nje phiwa awunegotiate. Nabo somangquzu umbela. Babo somabhizinisi. Ngoba siyadinga letinto nasebandleni. Sibe netigwili la. Niyathatha masitigwili. Kube netigwili. Nasi sinje sifuna ini. Ngabe solo sinwa inhloko. Vele ukuthi malini mfundisi lefuneka. Ngisho. Avela athi injuyi angisakusayisana emasheke nyalo. Ngabe sasanje vele athi injuyi. Ngoba lapha naso luhledi indzawonye yebazalwane. Angizijela abanye bethu nangathi ngicela 100 rand. Uma ngale ukuthi uyasebenza but ngumzansi 100 rand nje. Ufikela ke mina ukuthi va 200. Nangiphuma ngifika lapha. Ngeke ngihamba nalabanye. Khona besihamba nabo siye emasayisini. Bakhona bekhona. Khona sasihamba nabo semasayisini lebahamba nemoto yabo lebegijele ngini. Uyathi kuthini? Nasifika la eTricash. Nasisi nje. iFortune engadla yathi. Yes overtake. Base bavula ifastela. Abavula ifastela wathi mfundisi. Besihamba le bhalewe lasi. Sebangibonile. Babehlisa ifastela. Bathi mfundisi bakhiphe amaphepha lang2. Yabona amaphepha lang2 egcina.
Uyathi ngeke ngafunda. I'm telling you, ngiyanifakazela manje maneni bese nithatha ngale indlela. Ngeke ngafunda le verse mina encwadini yabaseKorinte lathi ngesikhathi upha uNkulunkulu uyakumangalisa uthi upha lo iphele because ungilomuphi uthi na uyafika kulo ufike sewunelutho ukuthi qhamuke kuphi lamkhathini walapha. And I've seen it. I have seen it. Lesikhathi ngithi ngibambile imali athi uNkulunkulu le ayisiyo yakho. Ngiba nje uNkulunkulu nje njengoba nami bengidawuqhaza. Ngithi ngayithi makla kuqhamuke lomunye umuntu anesidingo. Mhlamba sinje na school fees kushort imali lengikuthi. I'm telling you kanti lapha ngimnike konke lebenginako. But by the time ngiyafika la somewhere la uNkulunkulu has blessed me. Oh. Khuluma nabantu labanje bathi hawu mfundisi. But lala bayivaka, I'm telling you. I have seen it. Ngafunda le verse ngamangala. Ngamangala. Kulesi sikhathi ngithi senginikelele umnikile kanti mhlambe khona le ngifuna kwentela umntwana nami. By the time ngiyafika kuye sekukhona lo sekukhona. So ngiyakutshela nje wena angikukhumbute ke ngingakaqhubeki neshumayelo. Kungako nje nawuthi esondweni ungabota ulengisa tandla. Kusho ivesi. Msuti esondweni wenda njani manje? Lengisa tandla. Ngesikhathi uthi va enkonzweni. Angithi ishito livesi lathi good measure pressed down shaken together running over. Oh mhlambe nene ndiwangilosana kakhulele emakhaya. Lemakhaya bowuthi phela bese sengekho le lamacontainer lamahle anamuhla. Bokhanda athi kungaphela sikotela seNestam. Kungaphela sikotela seLactogene. Isekhona esitolo. Ngaphela sikotela seLactogene noma seNespray. Siklinwe. Seyikhondene ala khaya. Now thenge lipake la shukela le plastic uthele ukhande ukuthi kusheshe kuyambonga bese uthi ngqi liyawugcina liqwele lonke liphelele lonke. That's what God does for us. Funda le verse qhubeka. Imphendvulo yami ithi noma niyadla noma niyanatha noma nendanike lokunye konke akwentelwe livumo lwaNkulunkulu. Go. Amen. Angikusithe nganayi Gemini. Balekile ukuthi ngisho. Nase ula kulamaqeke. Msubheka athi ngize ngubeke isandla. Msubheka athi kuze ngubide ukuthi hey you with a brown shirt come forward. Shh. Waze wefika la. As I speak the word, expect a transformation. Expect a conviction. Expect a healing. Noma ngeke ngikhulume ngekwakho lokuqondzene nawe. But lamandla lesikhuluma ngawo akakhethi addressa sonke isimo lobhekene naso. Ukuthi ule nkonzweni. Catch this gem, it will help you. Tawenda sinawufika enkonzweni ungabe ufika ukuthi mina namhla enkonzweni abakakhulumi ngalokuthinzana nabo. Shh. Yeah, nayilento uNkulunkulu ngitshele ngihlethi lapha phasi. Funda John 15
Sawuye yale nshumayelo ngahlupheki. John 15 verse number 3. Nineke senigezekile ngale livi lesengilikhulume kini. Praise the Lord. Lalela. Le live lesilikhuluma la alisilo la JV. Le live lesilikhuluma la live laSmakathi. Le live laSmakathi linemandla ekuletha healing ayabasuka labaya. Kuletha kuphila esimeni lesingekho endzaweni. Kubita ke nawula wathi lokuthi angilindzele ukuthi nami kube khona lokwenteka kimi. Ngoba ngesikhathi ungakalindzeli tindo tukwendlula ubukile. Uyawuphaphama sekwedlule konke. Awukuthule enkonzweni. Uthi ke Paul nakabhalela lelibandla laseKorinte. Noma niyadla noma niyanatha konke kwentelweni ludumo laSmakathi. You see, bazalwane, umsebenzi welibandla ngiloko. Kuthi konke lesikwendako sikwendele lidumo lwaNkulunkulu. Uma singakwendi ngenhloso ukuthi uNkulunkulu akadunyiswe, siyadlala. Nawuthi ufunda iBhayibheli bahlala phansi basukuma. Listen. Bahlala phansi badla, basukuma badlala. Nikhona makhona. Hey. Sesuka kulo mkhondo wokuthi uNkulunkulu adunyiswe, we have lost it. Akunenzaba singaqala lapha siminyane, but we are lost. Mina nganjela abantu abakethu ngasi nakukhona lengiphumele yona. Ngangisola ke nangabe ngisolana anginankinga, but it won't change me. Because ngaluva lolubito. Hawu amen. Ngaluva lolubito. Nangabe singayizulwini asiyekeleni sihambe sodla tono. Ngaphandle nangabe unasi sibe iclub ukuthi hey embabana alliance. Hey. Akukusidi lokho. Kufanele akukusidi bantu bakushayela etandla. Kanti izulu alishaya etandla. Asibeleni ke lapha sicale sigcine khona. Why Paul penned this book? Uyashisa ke bantu abakethu. Senginihloniphile nibonile nansi ibhanje. Likhona. Hallelujah. Why Paul penned? Purpose of penning. Number one, such is to correct the serious problems in the Corinthian church that had been reported to him. Ngoba sonke sesababo siyazi. Hello? Ebandleni sonke sesaba bobani manje? Bosiyazi. Buka la. Umpostoli Paulo nakabhala letinye letinkinga uthi ngivile. Hayi ukuthi ngiyaniprofeta ngenta njani manje? Ngithi ngamangala nje. Wathi ishumayelo lena. Hathi ishumayelo. Basekhona bokuqala sahluko 1 verse number 11 to show to you. One, two, three, go. Utsheliwe Paula. Kune division. Kune phikisana kulabazalwane. Labaphikisana kwabaye ezulwini. Labaphikisana ngeke balulethe lidumo kuSmakathi. Uthi ngitsheliwe. Ngoba libandla nangabe liyaphila ebazalwane. Akusho ukuthi ndawubona ngekufanana konke. La lapha kungabonanga ngekufanana kuhlalwa phansi kukhulunywe futhi ngemoya webuzalwane.
kufana nasekhaya. Ngitshela labasekuseni ukuthi ngiyabona labanye bayayibona i-article yami yangelesine. Ngishala bekuphepha. Ethi mfundisi kulo, I think in the past 2 months or so, babophe abantu labangu-2 umfati lo buke licingo lwendoda nendoda lebuke licingo lomfati bangu-2. It's a big issue. Awulubuki licingo lomuntu noma umfati noma indoda. Licingo lwendoda nje awulubuki ngalomthetho. So bangishayela kuloko ungibuda lokho beliphepha. Bathi uthini ngithi ke kubo, hey, ngihlusha ukuthi lo mthetho unqike emalungelweni. That's my problem. Unqike emalungelweni and malungelo asilumbi. Yes. Lo mthetho unqike emalungelweni. La malungelo asilumbi. Umshado awusiso silumbi. Umshado uyi-relationship. And umshado uthrive uphumelela ngekwethembeka nekwethembana. Wahamba lapho umshado. Wakhuluma ngempilo yasekhaya emkhasini wendoda nemfati funa bekhona ini manje? Kwethembeka. Kwabebethe kwethembeka. Ngenxa yebuthe ngendlela kwasho ugogo Malinzisa. Kuba khona tishwana lebese tiyavela. Tavela ke letishwana. Ungalibeki icingo phasi. Ngoba walibeka phasi khona letawutholakala. Ngenxa yebuthe bani manje? Lalela. Ngenxa yebuthe bendlela nakunetindo lesingahambi kahle akuhlale phasi endwe njani? Tilungiswe. Hayi ukuthi kuyoboshwana. So uyacabanga nje ukuthi mina songibophile la Nkosi lapha. Abe nesibindi nje sekulala 1 2 emalanga indoda ingekho. Inhlawulo phela la khabola the minimum 5,000 and it can go up to 300,000. Cabanga indoda seyihlawule nge100,000 emva kokubuya estoksini. Itaphinzi bekhona impilo lakhaya. Wena nje ungibabe ulala njani behle. Umfati angekho la ndlini ngenxa yakho. Asebambone. No, lalelani bazalwane. Angisho mina ukuthi akube khona kungethembeke. But asikhulume iqiniso. On the ground kuyendeka. Bathazi ke labanye umfundisi bakhululile bantu. Angakhulula umuntu mina. Mina ngikhulumela impilo. Ngoba nangabe ngala atawuboshwa nangala aboshwa. Ifile society. Ikakhulu kati ngoba thine ekholweni sengishito. Thine strive nge-trust. Kwesibili strive nge-forgiveness. Nakwendekile akwendwe njani manje? Ungangivaka bese uthi umfundisi uyanthi ngabe angikhulula umuntu. Mina ngikhuluma ngempilo. Siswahli kohle madoda kuyabikwa. Asihlale phasi sikhuluma. Babe, ufika njani la? Yemake, ufika njani la? Silungise, siqolelane, phinde senze njani manje? Ngoba nangabe kucabanga ukuthi kuthe khwasha kwahlukwana, naloya waqasha wahlukana, nawe sitawufika phi? Ngisho lokho mina. Hayi ukuthi ngiyavulela. Amen. Uthi ke Paul angivile. Futhi lengifuna unikela bengitshela. I've become a philosopher of some kind because of my curiosity and do you know ukuthi kahle nangabe
Ya ngiyathanda indlela engilalela ngayo manje. Do you know ukuthi kahle nasingakhuluma iqiniso. Akusiko ukuthi ngilokuthi lo munye uyachita. Ngilokuthi ufile. Some have caught it, some have not. Ngilokuthi ufile. Na ungakeva khona lo ngakwenda. Angithi ubuya lo muntu nje, ubuya lo muntu nje. As long na ungadi. Ngiyabuta phela. As long na ungadi uyabanga umsindo. Na ungadi uyabanga umsindo na. Asewadi. Oh, kushothi lo lokusilimatako ngilokwadi. Lo lokuhliphithe lamakhaya ngile ini manje. Now, tsineke labakholwako. Hakudzingi kuze athi lo munye umuntu. Kuthi ngaqonze le line. Finish. But la nginemakholwa lakhamine emadosa lamanye akakholwa. Nginemakholwa lakhamine bafati labanye bakhona bakholwa. Lo miphethe ngilomthetho lo miphethe ngilomthetho lo yabona semthetho ayifana nengafanani ke lemthetho msusheshe ukushadisa ngiko Paul na uthi yafunza la kuyona lencwadi le 1 Corinthians chapter 7 uthi hlala lula lapha ubite ukhona khona iprofound endikhuluma ngayo I know ukuthi it's getting different reactions but I'm teaching uthi ngivile. Amen. Ngente njani manje? Ngivile. So lokunye wakhuluma ngoba vile. All right, asambe mithi. Kwesibili to provide. Usukelele ekuqaleni. Number 1. Ngifuna lokusupporta lo. This involved disorders that the church viewed lightly. Kwakune disorder. La kune disorder khona ebazalwane kufuna silungise. Sene njani manje? Kwaba ne disorder nje kufuna sene njani manje? Kusekhaya kune disorder ayiaddress. Kusebandleni kwaba ne disorder ayilungiswe. Now kulukhuni ke namuhla because bantu ba conscious of their rights in the church. Uthi Paula la asiyinzawo. We are not going to give God the glory. This must be addressed. Kwesibili. To provide counsel and instruction on a variety of questions about which the Corinthians had written. This is another proof. Lokunye bukhulumi bendlu kaKhloe, lokunye babhalile bazalwane. Ngiko lesikibukako. Phela itheme yethu is doing it all to the glory of God. Kunema hindrances in doing it all to the glory. That's why these hindrances must be addressed. Now, these questions included both issues of doctrine, personal, corporate conduct, and purity. What's in here? This is church. Saying Zabay Klandek. What's in here? In Zabay Klandek, say Sembi. Kwaba bethe kuhlandeke ebandleni akusasilo libandla. Nisangiva bazalwane. Kwaba bethe kuhlandeka akusasilo libandla. Ngithe igama lakho. Kwaba bethe kuthi phatha. Ngithe libandla lakho. Ebandleni bazalwane. Ema-pillars ekwenza libandla liphile ukuthi kube khona ukuphatha. Kuthi kube khona kuhlandeka. Amen. Kube khona ukuphatha, kube khona kuhlandeka. Tesuka letho tinto kwesukile konke. Awubhime 1 Timothy chapter 3 verse number 15.
1, 2, 3, go. Waze wathi nje bandla laNkulunkulu sekunendlela ekuphatha. Wathi bandla laNkulunkulu sekunendlela ekuhlandeka. Awu amen. Hayi niyangiva makhola. Nakwendeka ngephutha umele kwathi ukuthi umuntu kufanele atiphathe kunendlela yokutiphatha. Endlini yaNkulunkulu asiphathi sinoma. Bazalwane, do you realize ukuthi sesiyinhlekisa silibandla? Libandla laNkulunkulu seliyinhlekisa namhla. Siyatala, siyatalisana, siyeba, siyebelana, siyakhuthuzana lapha nje kunalaba bathengisa abo Jean Guard la kunalaba bathengisa abo Avalon lo mnyu sangathatha bese pretend ungathi sowukhohliwe ukuthi uyakweleta aboleke lo munye etatsatatela atoboleka ngisithi ndakunika next week utibuto sitakunika next week tabe sayithatha phi la yina ngemamelo next week ngoba nalento lekayiboleke yona ayiphuthumi kodwa sotoboleka la kuwe next week utawuba nayo. Ningibuka njani ngathi ngivuka ingilosi. So khanze ebandleni bazalwane niyabona ama toothpick lokuvungula. Ukhanze ebandleni sixakekene sende nje akuviwana. Nyalo nje siya kukota. Uyathi ukuthi nasiyakota nomunye utawubona ukuthi yathi amabhoda ashort. Yathi itipunti ya short. Yathi amaplate ashort. Lo munye ite ngatole tinto. Athi sebenzisani bazalwane tawubuya. Nayipheli ikota. Timile tinyawo letinto. Uthi uvakashile nganye la ngathi angina uthethe lento nasokhohliwe. Engiyavakasha mina ngiyale. Ngithi ho. Ngikhuluma ngento engibonile bazalwane. Hayi nakhashane khona la. Thinele kambe siwathenga emabhodo. Lamabhodo lamakhulu. Uthi ya. Kulesi sikhathi noma akakwabona. Uve ukuthi hawu. Kodwa le bhodo la akakholuma kanjani. Sokutshela ngibuta ngilomunye. So uyasho bengilima ke kanje. Hawu, ngilibone kaba. Ebazalwane, wathi church phakama indzabe ekutiphatsa. Phakama indzabe yenhlandeko. Ngoba thina sibekuniketa uNkulunkulu idumo. Oh amen. Bengilomnye umhlangano nje last week. Sikulomnye lomkhulu. Kanti lengihamba nabo labanye lesikanye nabo. Sikhuluma nalomkhulu. Uyasitshela ke lo. Uthi hey. Lelijali simelele kahle lapha. Lelijali simelele kahle. Labadzala ngeke balitshele bashayele tandla ngoba laseliyonakala. Kodwa ukumele kahle kukholwa. Nabathi befika ngala bathi bamzama ngalokho bamzama uvele nje ngemoya wenhlonipho
kodwa vele akhweshe. That's what we want. Nikhona makholo. All right, asibuyele emanothini ke ndoda. Kunanali verse ke bazalwane. Qhubeka. Now, for the matters you wrote about, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. Niyasiva statement. Siyavuma ukuthi umuntu abe nemfati. Asenifunze kahle. 1 2 asisifunze 1 2 3 go. Sithini le statement kahle kahle. Asisihambela khashana. Ngiyathi kusenkozweni eSwati but nikhonile kufunza lesingisi. You should be able to understand it. Huh? Asisho ukuthi kubebethu umfati. Asifunde ngeSwati, asenifunde ngeSwati. Mayelana naloko lena ngibhalela ngako ngithi kuhle ukuthi lo mduna angalali nalomsikati. Straight. Lo mduna ngenti njani manje? Niyaliva le verse ithini abazalwane? Hayibo, ungathi ngani? Hapanco, ngidani hambisana ngokubuyela basekuseni ngathi bebangiva bona. Niyaliva le verse ithini? Amen. Awuphinde ufunde khanya. Mayelana naloko lena ngibhalela ngako Yes. ngithi kuhle ukuthi lo mduna angalali nalomsikati. Angithi singisi sikwende kwaqaqa ngoba naniva that umfundisi mase singalala ngicabanga ukuthi kulala nje ecansini noma embhedeni is to have sex. Now, if lo mduna angalali nalomsikati kutawanziwa njani? How are we going to usher the next generation? Angithi kushito uNkulunkulu wathi talana nende njani? So uthi bhalwa la lo mduna kangalana lo msikati. Sam mithi. Sam, Genesis 2 verse number 18. Khona lo ngafundi. uNkulunkulu simakadze wathi akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwana. Ntamendela umsiti lolungele yena. Ngathi iBhayibheli namhla liyaphikisana. Ngala kuthiwa akukuhle umuntu ahlale ndamendela ini manje umsiti. Ngala kuthiwa lo mduna kangalali nalo njani manje? Which is which? Sebale humusha batlanga ngashada ngakendi lali kasho njalo leli verse. All right. Genesis 2:24. Phones. Ngakho ke indvodza iyawushiya uyise nenina inamathele kumfati wayo bese babanya manye. Now, iposition embhalo le. Indoda iyawushiya ini manje? Nabani? Yende njani? Aha. Lo mimi mhlambe sitawumangala. Mfundisi, how do we get here? Bamba. For us to understand 1 Corinthians 10:31. Kufuna si understand the background yale ncwadi yabaseKorinte. Number 2, si understand the background yale chapter. That's why we are traveling this long. Yes? Media? Kunabani ngale? Nasekuseni bangende nje labantu la. Now, a biblical position now, phones, chapter 1, Genesis 27 and 28.
Ngako uNkulunkulu wadala umuntu waba ngumfanekiso wakhe. Yes. Wamdala waba ngumfanekiso waNkulunkulu. Wabadala lomdvunana lomsikati. Niyathi ukuthi Adam na Eva batala ngalanga linye. Hello? Niyangiva bazalwane? Adam na Eva batalwa? Niyakukholwa lokho? Andikukholwa. Awuphinde ufunde. Ngako uNkulunkulu wadala umuntu waba ngumfanekiso wakhe. Yes. Wamdala waba ngumfanekiso waNkulunkulu. Wabadala lomdvunana lomsikati. Wenta njani? Wenta njani abazalwane? Wabadala. Wabadala? Akukho lamabhayibhelini. All right. Asesidla inderike. Nangabe akamdalanga Eva. Ngalela kanye na Adam. Wathi ube Adam watala ngalesingako. Langa lesingaki? Lesithupha. Siyavumelana. Hayi, come on church. Siyavumelana langa lesi-6. Nangabe ke Eva zanga dalwe ngaleli langa lesi-6 wadala ngaliphi? Angithi waqeda uNkulunkulu kulele 6. Ngele 7 wase wenta njani? Uyaphumula. Nangabe azange adalwe ke kunye na Adam, wadalwa ngaliphi? Msani asibiyeni la. Praise the Lord. Ngicela ukunake lokhu kubambe. Lisithi iBhayibheli njalo uNkulunkulu nakaqeda kudala wathini? Niyakwathi lokho? Niyakuvuma futhi? Do you know ukuthi akashongo ukuthi kuhle ngelanga lesibili? Thule sondweni. Ngelanga lesibili azange uNkulunkulu athini? Naso usekhaya utatfunza usovulile lapho memory. Aha, awufunza. Qale lapha lelanga lekuqala. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. Yes. Umhlaba wawulihlane lelingenalutho. Bumnyama babumbonye emanti nekujula kwawo. Moya waNkulunkulu abehla enyuka ahamba eti kwemanti. uNkulunkulu wathi akube khona kukhanya, kwaba khona kukhanya. uNkulunkulu wabona ukuthi kukhanya kuhle. uNkulunkulu wehlukanisa kukhanya nebumnyama. uNkulunkulu wakwetha kukhanya wathi yimini. Bumnyama wabetha wathi busuku, kwahla kwasa kwabalanga lecala. uNkulunkulu wathi akube khona umkhathi emkhathini wemanti, wehlukanise emanti nemanti. uNkulunkulu wenda umkhathi wehlukanisa emanti labengaphansi kwemkhathi nemanti labengetulu kwemkhathi. Kwase kuba njalo. uNkulunkulu wawetha lo mkhathi wathi lizulu. Kwahla kwasa kwabalanga lesibili. Qhubeka. uNkulunkulu wathi emanti langephansi Manje saluma ke bengifuna nje sewelela. Niyamva good kulelanga lesithupha. Why? Ngoba bekadala umkhathi. Lo mkhathi lapha kuhlala khona. Lokwengovolo. Ngoba iBhayibheli lithi asikabambene nenyama nengadi. Kodwa sila nemimoya lesemkhathini. Niyangiva emakholo? Udala umkhathi lapha kutaw-operate khona lenguzimalanga. Hey, ngathi sekundawo leta kakhulu nini. Niyangiva ebazalwane? Phela that's why I'm here.
Nike nalifunza liBhayibheli. Lithi Adam na Eva walinga chapter 3. Waze fika lapho Eva enajani manje. Hawu, kanjani lifunze liBhayibheli nini? Nakalingwa waze wakha lesihlahla, angithi. Wenda njani? Abe kuphi Adam? Lo myusi ukathethi walk. Funza Genesis 3. Kusho njalo nalabanye bashitolo kunye. Chapter 3, qala verse lokuqala. Inyoka yayinebucili kwendlula tonke tilwane tesiganga labetentile uNkulunkulu simakathe. Yathi kumfati, kodwa ngempela uNkulunkulu ushito yini ukuthi ningadli noma ngisinye nje isithelo setihlahla letisensimini. Umfati waphendula inyoka wathi, singadidla tithelo tetihlahla letisensimini. Ngaphandle kwesithelo sesihlahla lesikhathi nensimi, uNkulunkulu uthite ningasidli isithelo sesihlahla lesisekhathi nensimi, ningasithinzi nekusithinza kuze ningafi. Inyoka yathi kumfati, ngeke nife, kepha uNkulunkulu uyathi ukuthi mhlazana nisidla, emehlo enu ayawuvuleka bese nifanana naNkulunkulu, nikwati lokuhle nalokubi. Ngakho-ke wathi umfati kube abone ukuthi lesihlahla lesifanele kudliwa nekuthi sasifanele kudliwa nekuthi sasibukeka sisihle nekuthi lesihlahla sasifanele kumhlakaniphisa umuntu. Wakha kulesihlahla wadla, wanika nendvodza yakhe nayo yadla. Abe kuphi Adam? Abe kuphi Adam? Kodwa tradition sabengekho. Size sakhe ishumayela. Kuthi ngabomshiya umfati. Ngabomshiya umfati. Washiya umfati awungena inkinga. Abe la. Nine bomakele nabo ba. Bukayikhuluma izinto sinjani ba? Yeba bengicabanga ukuthi manje ngende na. Ula nethi nguzimalanga akathi mbanzakanye kodwa yena unjani manje sinekele kweluseni umfana obekashayo ashale ukuthi nje akakahlakaniphi ekweluseni kwakhe diwadla akhona nangabale endle asalijele ngamathunduluka nematelemba kubuye ebuthongo ukuthi aphapha metikashane abekhona Adam indzaba yekuyekela umsebenzi bazalwane ayiqali namhla kuyekela tindo ula asikho lapho ke benginembula nje kancane asibiyeleni lemvu solo sifuna ukuqhazana indzaba naye lethi lo mduna angalali nabani manje alomsikade Qhubeka media Samba ngoba sebakubonile lokho la lapha ngithi samba khona bengiletha iperspective ukuthi uNkulunkulu uthini ngemshado Jesu uthini ngemshado yena Pawula uthini ngemshado kodwa ke sesijaka lembili manje niyabona nje la marriage should be honored by all and the marriage bed be kept pure for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Now usho ukuthini ke Pawula kuleli verse lesilifundzile now ayiqali la kulo verse 1 of chapter 7 iqale emuva lendzaba kubo chapter 5 kodwa mina ngiyaqala ku chapter 6 ngifuna sihambe nayo ngeke sicede namhla sitawutama kuyisonga next week but kunenishwana ngifuna sithi bambe ngicela kusebenzisa lesingisi vele ndawukhuluma ngeSwati but ndawufunza ngesingisi lapho ngoba ngifuna sicede masinyane
kokuqala lesikubona kwesithombe lesidwetshako sikhanye kule ndzaba lekhunywa nguPaul. 1, Christian freedom must in some way be restricted. Bambake ngicela nikubuke because la nangifunza niyabona lo I have the right to do lo wendiwe so. This is what the church in Corinth were saying. Because Corinth as a city, phecelezi ngesilumbi, it was cosmopolitan. Ngilabantu lebebabuya ebuhlatini, sho njalo mas. Ebuhlateni ngekuphila. Lalapha impilo bekuphilwa sinoma kanjani, kulalana sinoma kanjani, kulalana ebaleni. Kunetithixo, letinye taletithixo kuti khonda. Ngilokuthi nilalane. Lalelane bazalwane. Ndawukhuluma lenye into ke. Ungaboni somabhizinisi angayisondweni. Uqabanga ukuthi akakholwa. Namhla kunetinto letimbili leti maintainwa ngekulala. 1, lipulpit. Likhona lipulpit lelimaintainwa ngekulala. Umuntu wakhona atshelwe ukuthi ukuze lamandla aqhubeke kufuna uthi make sure ukuthi ulala nemuntu wesifazane bese kuthi once a month ulala nevirgin. Once a month. Indlela yokumaintaina lamandla. Bese bosomabhizinisi labathide. For a flourish, angisho mina kuthola bo 100 rand nabo 200 nabo 1000. Kuthola ema-million. Ngiko nje mantombazana. Namhla senivumela nayi into nayi. Kuthi kuyoqhamuka inyoka ingene ngale ngendasi. Iyohlala lapha ku utohlala na unetimali. Lotas noma songasafuni. Kube likhulu. Ufakelani silwane emtimbeni wakho. Nginga nje uthi ufuna imali wena. Uyathi mina ngite angake ngifundzele ivesi lithi kukhona sihogo setimbuya. Kodwa nginaso ngivile eBhayibhelini. Nangifunda ukuthi kunesihogo sebantu abangaphathi kahle. Hey kodwa ningisa nje. Nisangiva abazalwane. Tonke letinto ngikukhulunyisa siya abazalwane, please. Let Babana Alliance be a true church. Let Babana Alliance church be a church that will be raptured. Siyekele kubabantu nje sihlale sithi sibe tipumba moya tikholo te Nisangiva abazalwane. Bambaki naku lapha ngisa khona. I have the right to do anything. Uyabaqaphuna Paul, uyabakhotha nisho njalo nini. Uthi ke na I have a right to do anything you say. He's talking to direct to them. But not everything is beneficial. Uyathi mali lo mngayithola. Ngoba nyalo lokunye lokungolisa libandla abazalwane. Lokunye lokungolisa libandla. Kuthi bomake bangatiphathi kahle madoda angatiphathi kahle. Ngento umehluko bazalwane ukuthi umuntu uwele esonweni nemuntu ophile esonweni. Kude lokuvumelekile kokubili kuwa nekuwela. Nekuhlala. Kodwa kuwele esonweni into lengathukendeka kulomunye. Niyangiva makholo. Into lengathukendeka kulomunye umuntu. But kuhlala esonweni Johana umpostoli uthi oh Nkosi yami lona Jesu akahlali noma ngendeka ukhande uthi uqobhote something but nembeza kakuyekeli ngiko lo lokwenda sibe siyagijima uyakuNkulunkulu uthi Nkosi ngihlande emoyeni wami leni because lembe oh hallelujah lembe uyelivi lembe ulengaboli lembe ayayo khosaya haya lembe uyasezulwini
ayivumi noma ngabe kwentekile ayivumi uhlale. Why? Because we are here to do all things to his glory. Kuyasibita ke bazalwane sithi basi lapha uthi ke Paul, not everything is beneficial. Angeke kukuside kuhamba ngemoto yakanokusha. Sihambe thina sithi utawusha. Elalela. Laba bese bafaka ke tinyoka ngala. Athi phumi bazalwane. Athendi njani manje na? Athi phumi. Kuphuma kwalenyoka lehleti la ebuntwini bakho wesifazana kufa. Kufa. Not everything is beneficial. Kuthi wena ushaya ngeBrazilian. Ushaya ngelibhluku la 10,000 libhluku. Ushaya ngelisokisi la 1,000 lisokisi. Ngile ngilifunako lapha esitolo ngilengibonile ling 300. Lidulile naleli. Hello? Ya lengilifunako leli lengilishona ngifika ngalibuka nje lami ngabona. Le khala ngiyangethanda. Ling 300. Lalela lidulile nalo. Likhona la 30. Amen. Likhona la 30. Likhona la 50. Likhona la 60. So unafuna kusha ngelikaos nje la 1,000. Not everything is beneficial. Lalela baqhubeke futhi baseKorinth. But I have the right to do anything. Yes, you have a right, but lalela uthi ke Paul, I will not be mastered by anything. I will not be mastered by anything. As long as wena userious ngakhathimlisa uNkulunkulu, you will not be mastered. Nangikhuluma lapha ngekuthena to be godly lapha eThunga intonga. Uthi umpostoli Paul umtimba ngiyawushaya. Umtimba ngiyawuqinzetela. Umtimba ngiyawugandaya. Ngamanye amagama ukugandaya nje. Unetindo lethi nike. Ungathi sibanikana ini, banikana kuphi? Nisekhona makhona. So Christian freedom must in some way be restricted. Yize nawufunda iBhayibheli bazalwane. Lisangisekho phase umthetho. SengikuKristu but lalela ukhona umthetho kaKristu. Ukhona umthetho kaKristu. Ukhona umthetho kaKristu. Lefuna sine sithi bophelele kiwo. Number 2. Yes. Christians must have a true view of the body. Kuthini? You say. Solo khuluma Paul, khuluma nelibandla laseKorinth. Ngifuna siyofika chapter 10 understand. You say food for the stomach. Stomach or stomach. Kuya ngokuthi wangena kusiphi isikole. And the stomach or the stomach for food. And lalela. God will destroy them both. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Angithi nimvile ngalekuqaleni athi mina ngahlanyela apholwanisela yena wakhulisa. Akakhulisi lutho kungakahlanyela. Akakhulisi lutho but ekugcineni lo ngiyena amqoka ngilosimakathe. So, yes, number 3. Immortality is misusing immorality. It's not immortality. Immorality is misusing something that
Christ owns. Verse 15 would say, do you know that your bodies are members of Christ himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. That's what Paul says. Do you know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. Bambara information, very crucial for us. Sambe mate. One flesh, relationship is set up. Shedding of personalities is involved. Now, sesambile ngesikhathi sami. Kulala nemuntu. Sekudaleka ebuhlobo. Kulala nje nemuntu. Nomlelena by accident noma by intention. Sekudaleka ebuhlobo. What is more serious? Ngesikhathi ulala, ushiya part of you, uthatha part of her or him. Bambaka. Imagine ke manje. So uyawudala umntwana. Kanti ba uhambe ubutha ipersonality kulo, nakulo, 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 nakulo. Now udala lo mntwana, so umntwana zophumula ema personalities. Lokunye komntwana akuva lapha ekhaya. Wakuphi wena unje laka? Bakamazibuka benti nje. Uyakhohlwa singilama personalities bohamba wabutha lapha etigangeni. Niyangive bazalwane. Ngivile nalecaleni sanikangiva kahle. Nisangiva bakholwa. So uyawudala wena so uhambe ubuthe ama personalities. Lo mntwana akho sone ama personalities la ngithe. Lama personalities la ngithe ngilaba lobuhambulala nabo. Kasiko lo mihawu mfundisi phela sengekhondo. Angithathi lutho angishiyi lutho. Kwala baqala nabo lokho. 1 condom, 2 condom, 3 emva lokho body to body contact. Uyabutha, uyashiya. Uyabutha, uyashiya. Uyabutha, uyashiya. So uyotala leshishi emntwana. Akuhlali phasi. Akubekeki. Akugoneki. Akuthathwa umuntu. Ngoba lekathi uyakuthatha nje kuqabana le personality yakhe. Singaze sithi kune autism kanti kuthe. Nkosi yami, nisangiva bazalwane. Sambe mate. Immorality is sin against the body. Flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body. But whoever sins sexually sins against their own body. Kunento lengifunza kulamalanga ngangayithika fahla kancane bantu abasha. Anginami ngisafunda bazalwane. I don't know everything. For 2 days this week I was subjecting myself nalabanye. I was happy kubona our chair bekakhona and nanombuso nombuso so hambi abekhona Thursday bekune seminar, high level seminar lapha eMafini. So I keep learning. Kude la lokunye noma ngathi ngihlala phansi ngiyalalela ngithi hey lapha ke and labanye bakhona angithi babuya ngeshare ngoba sinesinenkinga yokuthi babuya overseas kanti nathi is overseas. Uyafundisa lo munye uthi ligazi hayi ngiyalala ke nakakhuluma lo legazi ngiyalala because sengifundisa kanene you don't aim to live a legacy. Legacy is a byproduct. Tina, we do God's will. In the process,
kude nje umnenge lo wathi ngifuna kwakha umlayini. Umnenge uyahamba ngoba udalelwe ukuthi uhambe. In the process yokuhamba kusale imaki. Amen. Flee from all sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Number 5, immorality is the desecration of a temple owned by God. Let verse liyangethusa bazalwane. Do you know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Waze wakholwa ube bangirecord lapha bengakhuluma lenye into. Waze wakholwa konke kwakho. Ngive kahle ngisho konke kwakho. Nalo ngacabanga ukuthi nakusuko noma ngafanele konke kwakho ngisho nale kwaNkulunkulu. You only use it where permitted. La ungakapermitwa khona ukusebenzisi. Awuthi nje nako mina phela. Awukusebenzisi. Ukusebenzisa lapho uvumeleke khona. Amen. Christians do not own their bodies. They have been bought. You were bought with at a price. Therefore, honor God with your bodies. Say reflection there. No my reaction. Paul. Lama kama labov. Lama kama. La kulunyang laba be Corinth. Amen. Paul, you have forbidden us to Paul, you have forbidden us to what you call immorality. Amama kama. Basla baba se Corinth. When usinisha matupa. Uthi. Kubukwa babane. Kulungileke asiyekele. That's that statement says. Managing etel kama linye lapha. Physical needs can be met by the prostitute. Kuna buy lapha. Angisummarize umqondo bese siyathandaza. Bathi laba baseKorinte. Paul, ngoba wena sitekela ndzaba uthi konakala lo. Kulungile akasiyekele kube bethelwe nomfathi nendoda. Sihlale nje. Angithi nesibazalwane sinamoya. Asihlale ngoba dine ngilethe imfundiso lebegole eKorinte. Kunalala bebasihlale eligodweni into bangcwele. Kulungile kasihlale kube bethe umfathi nendoda. Akunankinga. Nangabe umuntu sehlulwe inyama. Kunalethi ngwababa nehlala lapha eceleni kwemgwaqo lechayisha isikopho. That's how they're doing it. So that nangabe nje uva sehlulwe inyama ungebe soluya usukela umuntu kanti akanamsebenzi nawo. Uvele nje ukhanze lapha qhuzasha uhambe ziye. Basi ke sitawuhlala ke kube bethe bafathi nemadoda. Ngilapha kuqhamuka leli verse laka 1. Lo 1 Corinthians chapter 7 verse number 1. Kuthi kube bethe lotawutsinza. Awubuye lifunde Methep. Neze ngibuka wena. Lo bengitheka fundza ke memo. Mayelana naloko lenganibhalela ngako. Ngithi kuhle ukuthi lo mduna angalali nalomsikati. Qhubeka. Kodwa ke ngenxa yibuphingi akube ngilona leyo ndvodza ibe newayo umfati. Akube ngilona loyo abe nani manje? Umfati wakhe. Newakakhe. Sime lapho. Sitabuye soyichaza ke vingi leta. Uthini Paul? Amen. Bona basinanjalo.
akume zonke. Lo tawuvehlulwa inyama akayisitaladini. But bamba, ekugcineni kwako konke, what we do as a church must bring glory to God. That's what I meant to stand us. Lapho kukhona umsindisi owasifela lapho kukhona God bless you, my sister. Yay, Wekaya! Yay, Wekaya! Yes, he's a Kurulega. Yes, he's a Kurulega. Yes, he's a Kurulega. Yes, he's a Kurulega. Yay, Wekaya! Thank you, Jesus. God bless you. Yay, Wekaya! Ayaya! Yay, Wekaya! Yes, the flesh of Buddha and Buddha. It's a million. Sonzela kuNkosi nakamfemini egameni lika Jesu sitakuwe babe silibandla sitakuwe Nkosi singumtimba waKristu sidane bana bethu nabotsathe wethu labamile labalanga phambili egameni lika Jesu moya ongcwele sibekana lithempele Nkosi egameni lika Jesu moya loyingcwele moya weliqiniso sikhuluma i-cleansing namuhla egameni lika Jesu siwashe Nkosi siwashe thoroughly sigeze babe sikhuphude engatini egameni lika Jesu siyatikhuphuthisa Nkosi kule ngadi sithi pages Holy Spirit
umlilo loqothulako awuphindze ushise namhlanje egameni likaJesu naku kona lokuthandzela kangaka moya waNkulunkulu moya loyingcwele sicela emanti ekuphila uthi lamanti Nkosi akagobhode namanti Nkosi purify us and make us holy egameni likaJesu siyacela moya loyingcwele nasi sigezo semanti naku lesingakhoni kuhlukana nabo egameni likaJesu sithi lesigezo semanti asiphindze sisiwashe sikline amehlo ethu siwashe umoya siwashe ingqondo siwashe lingekhathi lethu egameni likaJesu moya loyingcwele moya waNkulunkulu nali balsam aliphindze lisebente liphilise konke lokungakhoni kuthobe phambi kwaNkulunkulu egameni likaJesu bemile Nkosi nabantwana bakho phambi kwakho Nkosi uthi nabo nawo lokuthandzela kangaka egameni likaJesu siyakunqamula ngegama likaJesu siyakunqamula ngegama likaJesu noma kunguphi umkhuba noma kungiyiphi Nkosi ihabit egameni likaJesu sithi onke lama detestable practices langabakhona namathele ezimpilweni zabo siyakunqamula ngegama likaJesu sibonga Nkosi ukuthi kuyahohloka sibonga ukuthi kuyoma kuyahohloka kuyacinywa Nkosi kuyaphuphutha njengensambo yesibane akusoze kwabakhona akusoze kuphindze kuvele egameni likaJesu noma ngabe benemandla langakanani noma ngabe bejule kangakanani noma ngabe bebangeke basakhona ukuphila ngaphambi kwabo sibonga Nkosi ukuthi kunaligama lelingetulu kwemagama onke sibonga ukuthi kunamandla langetulu kwemandla onke kunana ingadi lephakanyisiwe ingadi lekhona kujuba leyo longwane athi umlivi lakho Nkosi kusukela natalwa azange ijutshwe inongwana yenu sijuba lenongwane Nkosi egameni likaJesu yonke attachment lengabakhona nebusweni ebumnyama egameni likaJesu siyajuba Nkosi ngegama likaJesu tanigezwanga siyabageza Nkosi ngegama likaJesu utanibheswanga netimpahla letihlobile siyabevesa timpahla letihlobile egameni likaJesu tanigcotshwanga siyabagcobisa Nkosi egameni likaJesu sibonga lomlilo loqothulako lowehlako lowethi kwabo ngegama likaJesu sibonga lokuhlambululwa nekuhlanjwa lokwentiwa babemhlophe egameni likaJesu sibonga ingadi elivana ingadi yaJesu loyinkosi lekuyona ihlanta ingqondo lekuyona ihlanta umoya lekuyona ihlanta inhliziyo lekuyona ihlanta lwimi lekuyona lekisayo egameni likaJesu siyabamukela Nkosi sibamukela abahlanzekile kunoma maphi ama-practices labawentile ngaphambilini egameni likaJesu siyabonga ukuthi sebahamba bahlobile bahamba bahlantekile bahamba babhavile bawashekile siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele thatha mfumo Nkosi thatha mfumo ngaleti impilo lokuhlantele tona egameni likaJesu muhle moya ongcwele oh muhle moya ongcwele wena umsebenzi lomangalisayo etiweleka impilo bagezekile Nkosi nje amehlo abo bagezekile Nkosi nje ama-emotions abo bagezekile Nkosi psychologically bagezekile Nkosi spiritually even their souls asawashekile amhlophe oh kwengcatiko yabetive egameni likaJesu siyabonga amen